mak bapak terlepas pandang. Satu lagi prinsip yang ramai mak bapak terlepas pandang, mendidik anak kalau ikut sunnahnya, mengikut kata pakar-pakar psikologi atau apa bidang psikologi, pada nisbah 80-20. Mendidik anak kata para ulama ialah 80-20. 80% kata at-targhib, puji-pujian, reinforcement, kasih sayang, hadiah, ganjaran. Tawabah pecahan pada anak cucu tawabah umur 5 tahun. Muhammad Aizan, don't stay on that bicycle, is dangerous. Dia baca tahu je, dangerous. Muhammad Aizan, get down. Dia masih tengok aja, dia tak tengok, masih tak dapat. Muhammad Aizan, I'm very proud of you. If you get down from that, I'm very proud of you. Okay to Abah. Terus melompat ke bawah. I'm proud of you. Nampak? Kita gunakan at-targhib.